YouTuber, ja sam Miloš YX i danas, kao što možete vidjeti naslov, danas ću vam pokažem kako da snimate na vašem kompjuteru i kako da taj video objavite. Ona će biti potrebna jedna ovakva radnja, a to je OBS Studio. On je ok, znači OBS Studio. Pokazat ću vam ranije što treba. Prvo što treba je da uđete u ovaj Chrome. Kad ste ušli u taj Chrome, idete na search i kucajte download. Znači imaju dvije aplikacije, download OBS Studio. Download OBS Studio. I kliknite na ovaj link. I sad čekate da vam se ovo učita. Onda će vam se ovdje prijaviti. Znači ja sam pita da li preuzmete program ili jednostavno da odmah preuzmete. Vi preuzmite program za instalaciju 32 bitna. Znači vi možete birati. Vi pritisnite ovo. Kad ste to pritisnuli, dolje će vam se skidati OBS Studio. Znači bukvalno će vam se skidati na donjem dijelu. I sad vi ćete morati malo stavčati kada se to skine. Trebate malo više čekati nego inače. Ali okej. Kada vam se to skine, pratite sljedeće upute. Kao što vidite, zavisi koji sistem imate, četvorobitni, četvorobitni, koliko imate sistem, toliko će vam pokazivati ovih prozora. I sad za malo trebate više čekati nego inače da instalirate OBS Studio. Ako hoćete, imam još jedan tutorial. Mogu još 2 tutoriala snimiti. Ima još 2 aplikacije. Sad trebate malo čekati kad se to poklopi. I onda će ovako treperiti. I to će se pretopiti bukvalno u ikonicu OBS Studio. Kliknite na to. I kad se kliknuli na to, morate malo sačekati. I pritisnite, izvinite malo sam zajebao, pokreni. I onda će vam ovo pitati da li to želite, ovo ono. I onda ovdje pritisnite vi next. Vi pritisnite next, pa next. I onda kad vam ste to sve nextali, kad ste skinuli aplikaciju, ovako će biti ikonice. Ovako. I onda uđite u nju. Uđite u nju i ovako će vas pitati, zavisi koliki sistem imate. Sada, znači, morate da ovo sve uradite, ulaz za igre, ulaz za sve. Možete čak i streamovati ako vaš kanal podržava sve funkcije. Onda ovdje možete raditi stave prečice kada hoćete da počnete snimanje, zaustavite snimanje preko raznih metoda. Recimo ja ću staviti da je to C. To sam potvrdio. Da. I onda sad ćete vidjeti da radi. Znači to može da radi. Znači pritisnite C. Znači neko slovo. I to vam će se zaustaviti bukvalno snimanje. I onda ovo vam mora biti upaljeno, prikaži ulaz i prikaži slajdove. I to upalite. Onda ovdje možete povećavate i smanjujete koliko da bude black.
oba slova. I sada počinjete snimanje na počni naravno snimanje i zaustavite snimanje na zaustavi snimanje. I kad ste zaustavili snimanje, idite na ovo gdje vam piše start i idite u dokumenti i onda idite na video zapisi i ovdje će vam biti klip koji ste snimili. Sad, kako da vi to objavite, trebate ući u Google, ući u YouTube, trebate se prijaviti, sam trenutak, idite ovdje na napravi i otpremi video. I onda će vam se učitavati u YouTube Studio, bukvalno ćete ići u YouTube Studio na vašem laptopu ili na kompjuter, ja inače snimam na laptopu ako neki znaju. I sad trebate malo sačekati i onda idete ovdje na izaberi dodatke. I onda idete opet na video zapise, izaberete klip koji hoćete, kliknete na njega, idete na otvori i to će vam se potvrditi. Recimo ja hoću ovaj. I onda će kao ovo letiti. Ovdje ukucate, možete staviti tab, mail, svašta možete staviti. Bukvalno svašta. I onda idete dalje, potvrdi i onda će vam se objavljivati video. Tako da samo da ja ovo zaustavim da se meni ne otpremi video, zato što sam već otpremio jedan takav. Kaže otpremanje, kaže otpremanje. I evo, to vam je sve kako da to uradite. Znači, nadam se da sam pomogao. Ako vam se svidio klip, samo stavite like, preplasite na kanal i mislim u sljedećem videu. Pozdrav!